MeghalayaPost.news. Katkum ketelong kubor balai ulum mentaka sengi, wai Rangbah lakeno bola ngam jyllop haka Wah Umran bahap Sning Police Station Haribhoi District. Long bakani kejingjang kelaja mentaka step haka por kumba prabaji tam AA haka baki don laingot si Paralok kibalit Saitjaiň balit sum haka tekawa pad bawai na pedang jongki ula syarong haka hadu bola ngam jyllop badu sendan yala kejingim. Halor kani kejingja ompala banyo ya kejingtip ka pamnya lakade ya ka kerteng ne kesenong bagi teki beri kiwan Saitjaiñ haka tekawa henry kejingtip balai ulum lakeno bawai na pedang kiteki si Paralok ulang ngam jyllop padu sendan yala kejingim. Halor kejingjang ki pulit Sning Police Station kilon poi mardor syakate kawa bansai kamet utei Rangbah bat ki pulit kidang penlong ru ya kejing tokit kababnya halor kadao jong kani kejingja kabadai katkum kilenti jong kaan. MeghalayaPost.news.